Hai berok kini ke everyday makeup tutorial ya kitu ki badang ya kamat. Ningkong da pila adap sai kamat tak ke primer kanu ke baya habat ke skin type jong pi. Ki ya kamat ki draw attention bha shi ki eyebrows jong pi to make sure buffy groom bha ya ki nyoman. Namar ba ke frame jong pi ya kamat jong pi kanu frame ya kedur jong pi hande u eyebrows u frame ya kedur jong pi. Ki ya kamat ki laban cast shadows ha ki under eyes dipenan kam du brightening concealer. So tenar penan kam uni u concealer na Estee Lauder udah u brightening concealer nga shita uni berok kawai kedur umde u full coverage concealer tanpa open ipo bhaya kedur nga best palat uni concealer. Next JDU foundation belong lightweight but uba ne slim kenang bo unum smudge but bo unum transfer shade kemar but powder ru bhai dala adapta kamtam ke areas ha jan kumut ha ka jaka basong ka kamat kenang ba kanum transfer shaka kamat ya u blush focus bha ha padenga but filar bata khya kumut bal ha kamat ya u liner draw u line u bastang bha very close to your lash line but filar ban smudge da kti ko mga puni hangne make a difference ilaban apply ru khandiat ha pa lower lash line ban add definition ki kamat jongfi curl your lashes shwabanta mascara not only will it open up your eyes like yarabru yaki lashes jong pi bikinum brush against ki kamat make a difference what klaro banta mascara can diat hapo ki lower lash a bold lip can balance the look lada ki kamat jong pi ki long simple lada if you done statement frames go for something neutral lane glossy lips si kwa ba ka makeup jafi kan ne brush singi ta setting spray but kan ne ka complete look